U selu Paštrić kod Mionice osnovana je banka semena autohtonih sorti voća i povrća koja ima za cilj da umreži proizvođače kako bi se proširio uzgoj starih sorti. Inicijativu za formiranjem pokrenuo je ekološki pokret Okvir života. U našem zakonu o semenu se ne pominju stare sorte, kao i zakonu o zaštiti prava oplemenjivača. Stare sorte se pominju u našoj strategiji za poljoprivredu i ruralni razvoj od 2014. do 2024. godine i one se tu pominju kao značajan resurs, ali čak i u samoj strategiji piše da ne postoji monitoring starih sorti i to je ono što upravo mi pokušavamo da uspostavimo.
Ekološki pokret Okvir života se zalaže u sklopu svoje sekcije Čuvari semena za očuvanje starih sorti, kako povrća, tako i voća. Naš zadatak osnovni jeste da promovišemo gajanje tih sorti i da sprečimo njihovo nestajanje. Prema podacima Svjetske organizacije Ujedinjenih nacija za poljoprivredu, godišnje nestaje od 1 do 2% starih sorti. Ako nešto ne učinimo brzo, one će u potpunosti nestati. Mi se također zalažemo za promociju tih sorti kod potrošača, da oni budu svjesni zašto je dobro te sorte jednostavno kupovati i zašto ih treba favorizovati u odnosu na neke druge sorte. Autohtone sorte voća i povrća ne zahtevaju mnogo korišćenje pesticida, tako da nema hemijskog zagađenja i pogodne su za organsko gajenje. Cilj formiranja banke semena jeste i ukazivanje potrošačima zbog čega je važno koristiti ih u ishrani. Većina ljudi koja je probala, na primjer, stare sorte jabuka, kažu da su one ukusnije, da su mirisnije. Samim tim, ono što daje ukus i miris je jako bitno i za naše zdravlje, jer to su razni antioksidansi, razne isparljiva jedinjenja koja su korisna za naš organizam, flavonoidi, fenoli. Naš osnovni plan jeste zapravo, kada otvorimo ovu banku gena, da okupimo sve entuzijaste i da krenemo u jedan veliki monitoring proces, pri čemu bi opština Mionica bila jedna vrsta pilot projekta. Znači da mi popišemo te stare sorte, da vidimo šta imamo, da vidimo ko to gaji i kada sve to otkrijemo, da umrežimo ljude i da podstaknemo razmenu. Dakle, ako neko ima jednu sortu, da može da razmeni sa nekim koji ima neku drugu sortu i da se na taj način masovnije gaje stare sorte. Također da ljudi da prepoznaju da stare sorte imaju svoje mjesto na tržištu i mislimo da bi u nekom periodu od 5 godina zaista banka gena trebalo da već ozbiljno udruži ljude na nivou čak neke zadruge koja će prodavati proizvode isključivo starih sorti i to će im biti zaštitni znak. Formiranje banke semena podržavaju naročito stručnjaci poput Predraga Petrovića, biologa, koji je 2001. godine dobio premiju Slow Food u Portugaliji za projekat Mišićevo selo i park prirode Ribnica u njemu. Ja sam sve vratio 100 godina unazad. Kad je otprilike čovjek tačno uzimao od prirode koliko sme, prema svojim potrebama, ne velikim u to vreme, da se prehrani, tek čapkao nešto iz prirode, a isto tako delio proizvode svoje sa životinjama koje ga okružuju. Meni je to bilo zanimljivo da to isto bude u parku prirode Ribnica, jednom zaštićenom području, gdje bi bili poželjni ljudi, ali prednost imaju biljke i životinje, priroda, zaštićen ambijenta koje je zaštićeno i da sve to bude turistička ponuda. Jela od starih sorti ili rasa životinja, svejedno, prirodne retkosti, da li je to geologija, da li su to biljke, da li su to životinje. Boravak u jednom zaštićenom treba da bude doživljaj za turista i posetioce uopšte, izletnike, ali isto tako oni koji se nalaze u zaštićenom području trebalo bi da bolje žive. Ja pokušavam da ubedim narod da se ne stidimo tradicije, ona je najjača stvar, najjača je ona stvar i nju da pretvorimo u trijumf. Svet ne želi da vidi neke rase i sorte, one koje već imaju na svojoj trpezi. Već viđeno ne žele. Hoće doživljaj da gledaju prvo umeće našeg naroda. Ja to diljem sveta nisam naišao baš. U Americi niko ne zna da napravi kolače ili umesi hleb ili neku, ne daj Bože, tortu, to ni pošto. A to svako kuća u Srbiji zna da uradi, svaka domaćica. Dakle, to je za mene zlato, to umeće života. Možda nas je naterao život da umemo da živimo sa malo i sa tim umećem. To umeće treba sačuvati. Ono za mene je tradicija. Mislite, kad neko zna da ošiša ovcu, da opere vunu, isprede vunu, oboji, isplete i utka svoju emociju. Neke pletilje su mnogo umešnije, u nekad divan odevan predmet, da li je to džemper, polover ili bilo šta, rukavice, to je za mene veće od fakulteta. Veće, ogromno nešto.
Očuvanje starih sorti voća i povrća važno je iz nekoliko aspekata, između ostalog i sa aspekta gastronomije kao dela nematerijalne kulturne baštine. Tradicionalna jela, zasnovana na autohtonim sortama, predstavljaju glavni resurs za razvoj turizma. Pravi primjeri za to su pirotski kačkavalj, belopalanačka vrtka, pirotska peglana kobasica. Mnogi turisti ne bi došli kod nas samo da vide kulturno-istorijske znamenitosti, kojih nažalost i nemamo mnogo, jer su mnoge porušeni u burnim proteklim vekovima, već baš da dožive nešto. Turizam je u stvari doživljaj i mnogi žele da dožive i našu gostoprimljivost, i našu hranu, i naše običaje i zbog toga nam se stalno i vraćaju i dolaze. U očuvanju tradicionalnih recepata i očuvanju nematerijalne gastronomske baštine izrazito je važno čuvati i stare sorte i biljaka, i domaćih biljaka i domaćih životinja. Tako, na primjer, pirotski kačkavalj, o čemu ću ja večeras pričati, pravi se od karakačanske ovce, od mleka karakačanske ovce, koja je autohtona sorta iz ovih balkanskih predela i bez tog specifičnog ukusa ne bi bilo ni tog specifičnog sira. Eto, još jedan primjer iz tog kraja, postoji paprika vrtka iz Bele Palanke, koja je specijalna vrsta, autentična vrsta paprike i ona se puni suvim mesom, pirinčem, prosom i daje specifičan ukus. I ta paprika uspeva samo u Beloj Palanci, nigde više. Naša rakija isto pravi se od šljive ili požegače ili mađarke, koje su isto autentične sorte i mi nemamo možda naša gastronomija nije toliko bogata nekim specijalnim jelima i specijalnim načinom pripreme, ali je bogata našim specifičnim sortama biljaka i životinja i onda zbog toga ima specifičan ukus, uz naravno naše načine pripreme. Početnih koraka za očuvanje autohtonih sorti voća i povrća, ali i rasa životinja ima. U okolini Dimitrovgrada na inicijativu grupe entuzijasta održavani su sajmovi agrobiodiverziteta i izložbe autohtonih rasa životinja. Ima i proizvođača iz okoline Valjeva koji gaje autohtone sorte biljaka. Kukuruz koji je uzgajan, koji ja pamtim na padinama naših valjevskih planina, dakle u selima, se zove kukuruz osmak. Zašto osmak? Znači, to je kukuruz koji ima 8 redova, znači 8 redova, naravno, a danas kukuruze imamo, hibridne kukuruze koji imaju od 18 do 22 reda. Dakle, to je ta prva asocijacija koja pokazuje tu veliku razliku kukuruza osmaka u odnosu na današnje sorte koje imamo. Naravno, to je sorta kukuruza koja, može se reći, duplo manje ima prinos od današnjih sorti kukuruza, ali šta ga karakteriše? Znači, to je kukuruz koji praktično ima izuzetno ukusan plod, sladak plod. To je beli kukuruz, dakle beli osmak ili staklenac. Neko ga zove i staklenac jer je njegovo zrno staklenasto, tvrdo zrno i teško se melje na vodenici potočari, zato što je postojano. Ali imamo danas i žuti osmak, potpuno isti performansi, samo što je stvarno žute boje i taj žuti kukuruz je najslađi kukuruz koji postoji u okruženju. Njega kada jedete, taj kukuruz osmak, bilo da je beli ili žuti, mada žuti je slađi, vi ga jedete kao kolač, osjećate se da je to slatko, ukusno, mirišljavo i zbilja prijatno. Čuvanjem starih sorti biljaka i autohtonih rasa životinja čuvamo kulturni identitet našeg naroda. Zato je poruka pokretača ove inicijative jasna. Ljudi jako ljubomorno čuvajte stare sorti i uvek će vam neko sa ponosom reći vidi kakvu jabuku kolačaru imamo u dvorištu. Jako retko će se usuditi da je isjeku ili da je unište, ali nažalost jako teško se ljudi odlučuju da je nakaleme. Dakle, oni su svjesni da je to drvo tu i jednostavno imaju nekako stav da će to drvo biti tu zauvek. Sa povrćem je situacija dramatičnija, to su jednogodišnje biljke. Ako ne uzmete seme na kraju sezone, vi nećete imati isti taj genotip naredne godine, ali ja vidim da ljudi imaju pozitivan stav prema starim sortama, čak vidim da bi mnogi potrošači iz Beograda radije kupili staru sortu nego što bi kupili genetski modifikovanu ili hibridnu sortu.
Kako je još 1912. godine zapisao jedan od poznatijih pirotskih kulturnih poslanika Vladimir Nikolić, učitelj i školski nadzornik, jedno od dva naselja na Balkanu naslovljena istim imenom Gradašnica nalazi se u kotlini Gradašničke reke, sklonjena od glavnog puta, zbog čega je u staro vreme služila kao sklonište od Turaka i mesto o kojem se priča da je po svom kulturnom značaju u staro vreme više vredela od Pirota. I danas u razgovoru sa ovdašnjim stanovnicima možete čuti slične pohvale o jednom od najstarijih naselja u pirotskom kraju, da je preteča grada Pirota, svedok bogate kulturne baštine ovog kraja, mesto u kojem možete odmoriti i izlečiti dušu i telo. Iz drugog ugla Gradašnica se, kako kažu, nije promenila. Ono što je poodavno u ostalim seoskim naseljima u korak sa vremenom stiglo, Gradašnica još uvek time ne može da se pohvali savremenim saobraćajnicama. Najveći problem je put, jer godinama mi nikad asfalt nismo imali. Drugo, po meni sve ok, može i bolje, ali ipak drugi problemi nisu toliko opasni. A ono što je jako bitno, put je neophodan zato što ovde imaju dosta mladih ljudi koji bi upravo da ostanu ovde. Pa oni i ostaju većinom ovde, ali put je koji bi zadržao još. Ima i onih koji planiraju da se odsele? Ne, malo, mnogo malo. Većinom se zadržavaju ovde. Od čega ljudi žive ovde? Da li rade u Pirotu ili? U Pirotu. Rade svi u fabrikama. Pa ne znam šta da kažem, najbliže selo do grada, svi vidite naše probleme, a niko ih ne pokušava da nam reši te probleme. Meštani i ova vlast i prethodna, svi se naravno trude da nešto poboljšaju život na selu, da svima bude lepo. Pored te banjice prolaze hiljade ljudi i niko ne vidi u kakav put mi imamo do tog našeg letovališta, do te tople vode. Kružni put kroz sela isto je katastrofa. Evo, to nam je najveći problem koji, kad bi se rešio bilo kako, druga priča bi bila u selu. A svi znaju da je Gradašnica žrtva ovog grada za industrijsku četvrt. Nema kuće u selu koju nije uzeto neko imanje. Posle toga je došlo preseljenje Potovca, Voja, doseli se ljudi isto Gradašnički vinogradi. I eto, to je činjenica da niti smo selo poljoprivrednog tipa, mahom su svi zapošteni u industriji. Otprilike nema kuće ko ne radi u Tigru i u gradu, naravno. Nije nepoznanica da se u Gradašnici tokom poslednjih godina ozbiljno razmišljalo o poboljšanju infrastrukture sela. Bilo kroz javne radove, samo inicijativno ili uz pomoć opštine i javnih preduzeća, u ovom selu se radilo, obnavljalo i ponovo gradilo. U prilog tome, očišćene zelene površine, postavljena kanalizaciona mreža, kontejneri za odlaganje smeća, uređene prostorije mesne zajednice, veliko sportsko igralište za decu, rekonstruisana crkva posvećena Svetoj Petki. Zato nas nije iznenadila priča Zorana Zlatkovića, predsednika mesne zajednice Gradašnica, o prvim razgovorima sa nadležnima iz Direkcije za izgradnju opštine Pirot o asfaltiranju najvažnijih putnih pravaca kroz selo, ali i akciji zamene dotrajalih vodovodnih cevi kroz par sokaka kao preduslov za kvalitetno obavljanje prestojećih radova. Imali smo jedan razgovor u Direkciji za izgradnju u Pirotu, gde su nam obećali asfaltiranje dela ulica sa selu Gradašnica. Tako da iz tog razloga mi smo, da bismo puštili taj asfalt u glavnim ulicama Gradašnice, imali smo potrebu da zamenimo te cevi gde su najviše pucale, gde su imali najveći problema sa tom instalacijom. Pošto su naše sredstva bila ograničene, mi smo otišli u javno preduzeće Vodovoda i kanalizacije, gde smo udružili sredstva, u saradnji sa direktorom javnog preduzeća Vodovoda i kanalizacija. U dogovoru sa njim udružili smo sredstva 1:1. Naša sredstva su bila nekih otprilike 130.000 dinara, 120.000 dinara su uložili oni. Tu smo imali problema htjeli smo sredstva sa računa mesne zajednice da uplatimo vodovodu, ali pošto ta sredstva nisu bila isplanirana, nisu planirana za ovu godinu, naišli smo na problem. Zahvaljujući pre svega predsjedniku opštine Vladanu Vasiću, ta sredstva smo
uspjeli znači, da usmjerimo za zamjenu vodovane cevi, tako ovom prilikom se zahvaljujem i samom predsjedniku magistru Vladanu Vasiću. Također se zahvaljujem i direktoru javnog preduzeća Vodovod i kanalizacije Zoranu Nikoliću, izašli nam u susret. Uplatili smo ta sredstva, udružili smo sredstva, naše je bilo iskop i zatrpavanje, njihova radna snaga, znači tehnički su nam isto tu pomogli, tako da odradili smo zaista jedan popriličan zahtjevan posao. Dužina trase je bila nekih oko 80 metara. Imate još zahteva, tačnije još planova što se tiče vodovoda, pre svega Dag Banjica je u pitanju. Što se tiče Dag Banjica, znači već počeli smo i tamo zahvaljujući angažovanju radnika preko Centra za socijalni rad. Opet i ovom prilikom se znači, zahvaljujem direktorici Mariji Vasić. Znači, dobili smo radnike iz Centra za socijalni rad koji su na socijalnu pomoć, znači da uz novčanu nadoknadu odrade neke društveno korisne poslove, tako da krenuli smo pored sređivanja Grašničke reke i sređivanja Dag Banjice. I čuli smo da se uglavnom meštani žale na asfaltnu, tačnije na podlogu koja nije asfalt. Pa veći deo Grašnice je neasfaltirana. Na januaru meseca ove godine imali smo jedan konstruktivan razgovor u direkciji za izgradnju sa tehničkim direktorom Miškom Marićem, gde je dogovoreno znači, da ove godine asfaltiramo nekih 3000 kvadrata. Ulice su, znači, te glavna ulica od mosta do mosta. Sredstva su obezbeđene u rebalansu budžeta negde početkom marta meseca, tako da sada nam preostoji, znači... Očekujete ovog leta asfalt? Očekujemo. I to bi bilo dobro? To bi bilo odlično, dobro. Već više godina očekujemo taj asfalt i mislim da je sad pravi trenutak da to završimo. U međuvremenu, u Gradašnici se živi onako kako uslovi to nalažu. Stanovnici su uglavnom poslom vezani za grad. Mladi ne odustaju od ovog mesta, zato, verovatno, iako sa dosta manje dece, seoska škola još uvek radi. Ono što je očigledno jeste da je jedna od osnovnih delatnosti ovakvih naselja, poljoprivreda, zamrla. Ali i Gradašnica ovde ima svoje predstavnike. Bilo iz hobija, bilo iz ljubavi, stoka se čuva, a i zemlja još uvek obrađuje. Što se tiče poljoprivrede, to je malo zamrlo? Malo, to je malo. Malo se radi ovde. Zanemarljivo? Zanemarljivo. Zbog čega se odustalo od ove proizvodnje? Ba. Starosna godina. Da. Ma ne samo to, nego ide se napred, jednostavno. Niko neće se vraćati nazad, da čuva stoku i ovo. Naselje je čisto i to je dobro, očigledno. Vi vodite računa o svom naselju? Vodimo računa normalno. Stavimo kontejnere, imamo sve, smećine bacamo kao što se nekad bacalo i tako. Uvedena je kanalizacija, ima struje, ima vode i to zdrave vode. Da, i telefoni, sve. Znači ima svih onih uslova za život osim asfalta. Da, baš tako. Zatekli smo vas danas kako se starate o mleku, zbog čega stočarstvo? Pa znaš šta, to je prvo ljubav prema stoci, drugo poljoprivredni seljak mora da radi nešto, da bi preživeo, tako reći, znači drugo, to je to. Na što se svela poljoprivreda u vašem domaćinstvu? Šta čuvate od stoke? Pa čuvamo krave, ovce i svinje, kokoške, sve što jedno domaćinstvo seljačko može da ima. Između ostalog, ono što vi proizvedete, znate šta jedete, je li tako? Da, čisto, važno da je čisto, bez aditiva, bez nekakvih, kako da kažem... Opasnih materija. Da, koje su štetne po zdravlje, ovako, znamo da mi sami proizvodimo, ono što proizvodimo to je kvalitetno. Da li proizvodite isključivo za samo sopstvene potrebe ili to izlazi na tržište? Za svoje sopstvene potrebe. Zbog čega? Kakva je situacija što se tiče prodaje? Pa jedino prodaje, prvo nemamo mnogo vremena da nosimo po kućama, da raznosimo mleko, ovako za svoje potrebe. Jedna krava dosta za jedno domaćinstvo. Višak se prerađuje u sir i kačkavalj. I kačkavalj, da. Kako ste to naučili? Od koga? Pa to je duga priča, duga priča. Ima ljudi koji su mi to naučili, tako da oni većinom nisu među nama, tako da... Čuli smo da svakog dana dolazite ovde, vi ne živite ovde. Ja ne živim ovde, ali zbog majke, tu su mi sin i snaje i unuke i dolazim
prvo mora da dođem zbog stoka, ne zbog drugo i zbog... A inače, poljoprivreda obavezuje. Imaš vinograd, imaš koje mora sve da se obradi na vreme. Počela je sezona ili uspevate sve da stignete? Pa pokušavamo da stignemo, ali teško. Vreme nam ne ide na ruku, kad kiše, kad sunce i tako. Kako rađaju ovde njive, vinogradi? Pa dobro, za sad je dobro. Dobro, za sad je ove godine, vidjet ćemo. Prošle godine nije bila dobro, ali ove godine će biti dobro. Malo je ljudi koji se bave poljoprivredom u Gradašnici? Pa većinom su staračka domaćinstva koje mnogo ne interesuje, a mladi je većinom zapošljeni u grad po fabrikama, njih mnogo to ne interesuje poljoprivreda i mi koji smo ostali tu mora da preživljavamo. Vi se trudite da to održite, makar na neki nivo, tako je. Da li ćete se i u buduće baviti ovim poslom? Pa dokle možemo. Jel planirate možda da proširite proizvodnju? Ne, do sad ne, nema mogućnosti i dosta i toliko. U blizini Danilove kuće nalazi se i jedan od svedoka dugovečnosti Gradašnice, crkva Svetog Vlaha. Nismo mogli a da ne obiđemo čuveno manastirče, kako se u narodu ovde najčešće naziva jedna od najstarijih crkvica u ovom delu Pirotske kotline. Zatekli smo je, nažalost, u lošem stanju. Po nekim pričama spominje se na nekom krstu smo našli 1170. godine zapis nekih. I ova crkva, vidite u kakvom je stanju. Ja mislim da mogu da neki donator ili ti sveštenici, sigurno crkva ima dosta para da to pokrene, da bude jedan park prirode u selu. Eto, ona okuplja i dalje stanovnike. Da, 24. februara je Vlasodan nosi taj, to je slava ovih poljoprivrednika, rabadžija što se kaže, nekad je bilo i po priči bilo 2-3 muzike ovde kad se slavilo, kad je i selo bilo puno stočara, nije bilo kuće koja nije držala stoku, ali sad je, boga mi, na prste mogu da se izbroje grla koliko ima u selu. 3-4 domaćinstva se aktivno bave i to je to. Manastirče je na spisku prioritetnih radova mesne zajednice. Rame uz rame sa uređenjem Dag banjice, omiljenog izletišta Piroćanaca i izvorišta kvalitetne lekovite vode. Planira se ovde i hitno uređenje sale Doma kulture, čiji je krov pred padom, ali i još mnogo što. Eto, tokom proteklih godina se dosta radilo u vašoj mesnoj zajednici i preko javnih radova uređivali ste prostorije mesne zajednice u okviru Doma kulture. Nažalost, sala je u lošem stanju. Sala je u vrlo lošem stanju, tako da to su planovi za sledeće godine, znači za 2016. godine, da ako smognemo snage u saradnji sa opštinskom upravom, znači da udarimo, postavimo krov, pa onda jedno po jedno. I da se to uredi? Trebalo, jer to je već krajnjeg mogućnosti, samo što krov nije pao, znači tako da to je prioritet, jedan većih prioriteta. Obišli smo i malu crkvu. Mala crkva je, već vidjeli ste sami, pao je krov, tu isto trebalo nešto da planiramo. Pričali smo sa sveštenikom, ali to ćemo da vidimo u nekom daljem periodu. Možda se i to odradi? Ima dobre volje, ljudi se javljaju, hoće da pomognu, ali ćemo to već krenemo u tom pravcu da realizujemo, onda ćemo da pričamo. Ono o čemu Gradašničani sa ponosom govore svakako je Gradašnička reka. O njenim prekrasnim klisurama Durmiš sa kanjonskim delom i Dag banjicom, vodenicama, plažama i prirodom koja para svačula, govorit ćemo nekom drugom prilikom. Bailen bonito, chiquillos. Mariquita, dame un beso que tu mamá lo mandó. Tu mamá manda en lo suyo y en lo mío mando yo. Tu mamá manda en lo suyo y en lo mío mando yo. También por la delantera, también por el otro lado, también una vuelta entera. Se toman de las manos.
amarilla me voy a la verde, sí. Si ya me pides, de la cual quieres, sí, de la cual quieres. Si ya me pides, de la cual quieres, sí, de la cual quieres. Arriba te subes, tanto te alejas y tanto te alejas. Mira tu pobre amante como lo dejas ir. Mira tu pobre amante como lo dejas ir. Arriba te subes, tanto te alejas y tanto te alejas. Arriba te subes, tanto te alejas y tanto te alejas. Para bailar se grilla, se necesita, se necesita. Una niña de verde y otra amarilla y otra amarilla. Ya va a empezar el baile, de 3 a 4, de 3 a 4. Dos niñas bonitas, caramba, dos hombres guapos, dos hombres guapos. Se va. Ay, ay, ay. Fallaron, lo van a perder. Fallaron, lo van a perder. Se fue y se va, lo hallaron, lo van a perder. Lo hallaron, lo van a perder. ¡Ahora con fuerza, chicos! De la Argentina vengo, no traigo plata. De la Argentina vengo, no traigo plata. Traigo un real y medio para mi ñata. Traigo un real y medio para mi ñata. Para mi ñata, mi alma y una muchacha. Para mi ñata, mi alma y una muchacha. Me vendió el choro gordo por una chaucha. Me vendió el choro gordo por una chaucha. Andábamos a donde y el sol se esconde. Da li kao čežnja za prošlošću, sećanje na lepe trenutke, drage osobe ili ipak rodni kraj, tek nostalgija nas dočeka, spremne ili nespremne, kad, tad. Uglavnom se to setno preturanje slika po glavi završi prepričavanjem dugodovština iz mladosti, druženjem sa osobama koje nas vraćaju u neko lepše i bezbrižnije vreme ili obilaskom mesta u kojem smo odrastali. Pomisao na zavičaj je posebno specifična, često neobjašnjiva ni nama samima, ali svakako osjećanje koje se rečima ne može opisati. Da je zaista tako, uverili su nas i nekadašnji stanovnici potopljenog sela Velika Lukanja,
čije su zidine kuća nakon više godina opet ugledale svetlost dana. Kao rođeni Lukanjac, u prilici ste ovih dana da vidite nekadašnje svoje rodno mesto. Kakva su osjećanja? Ne mogu da ti opišem, nešto pođe iznutra. Sjetim se svih onih mladalačkih dana, mog odrastanja, školovanja i tako, razumiješ. Mučno je meni. Ali idem. Evo, juče mi je brat dolazio tu od tetke s nadom da će njegovu kuću da vide, ali je nažalost još pod vodu, tako. Što mi nisi javio, rekao, nisam ni bio dole, ali pretpostavljam da si niže od nas i da si još pod vodu. Vidi se Guvno, je li tako? Da, vidi se Guvno gdje smo čuvali stoku, ali je to sve, zidine su ostale bez gdje ičeg, razumeš, malo mulj i tako. Mi nismo bili u prilici, ja nisam bila u prilici da vidim i da snimam i da razgovaram sa ljudima iz Velike Lukanje kada je selo postojalo. A možete nešto da nam kažete? Kako pamtite selo? Pa, selo ko svako selo. Zavičaj, kom si rođen, odrastao i to sve. I dan danas tu boravim, evo nedavno sam otišao i u Pezić, pa češće tu boravim. A bilo je ta vesti na RTS-u? Bilo je lepo, razumno. Tu smo svu svoju mladost ostavili. Ljudi su se bavili pretežno stočarstvom? Pa, stočarstvo su se bavili, poljoprivredom, tu sad je potopljeno to sve, njive koje su ostale. Ostale su ove samo livade gore, koje se i dan danas tu negde kose, negde zavisi ko kako ima čime da se bavi ili stočarstvom ili tako. I ne znam, meni je nekako mučno, razumeš, kad pogledam, vidim ove ruševine dole, vidim da to sjetim se kako je to nekad bilo, kako je to sad pusto ovako ostalo i nekad mi čak šta više i suze pođu na oči. Je li bilo puno dece tada u selu? Vi ste tu i školu pohađali? Da. Nas je u prvom razredu, ja kad sam pošao, bilo nas je 23-4 učenika, razumeš, prvog razreda. Dok ostali razredi, znači u svakom razredu po nekoliko, bilo nas je dosta, mislim ovako. Inače, samo Lukanje ima oko 120 ili 30 kuća, razumeš, koje su sad, eto, nažalost, sve potopljene i tako. Kako ste provodili detinjstvo? Da li ste pomagali roditeljima? Kako je to bilo organizovano u krugu porodice? Pa kako, mi kao deca, razumeš li, pošto su se bavili stočarstvom, nama odrede i dadnu da čuvamo jaganjci, koju
za domazluku posle budu. I time smo se bavili celo leto, to dok smo bili baš mali. Kako smo odrastali, Boga mi... Bili su teži poslovi, ili tako? Bili su ne samo čuvanje stoke, nego i sve, uglavnom. I kopanje, i sadnja, i žetva, i kosidba, i prevoz, i sve to. Prikupljanje letine? Prikupljanje letine, pa da, to prevoženje, skladištenje i to. Tako da nismo imali mnogo vremena za neku zabavu, dok dobro bilo je neka zabava, razumiješ, u večernjim satima postavili su dom kulture, kako da kažem, salu za igranke koje su na onom starom gramofonu. Znači, postojao i taj društveno-kulturni život. I tako smo provodili uglavnom te naše mladalačke dane iz detinjstva. Kasnije, kad smo već poodrasli, svak svojim putem. Kada ste otišli iz sela? Sela sam otišao 72. tako je. Ali svake, što u školu, za vreme raspusta smo non stop dolazili, da bi posle došlo vojska, zaposlenje i sve više udaljavanje. Roditelji su ostali do kraja? Da, ovde su ostali sve do potopa. Kad se selo potopilo, onda smo uzeli ovo. I oni su tu boravili negde od maja meseca do novembra, tamo kasno novembra. Sveti Iranđelj je bio ovde, na Svetac, koga smo slavili. Preslavimo sutra ili preko sutra, kupimo stvari i idemo dole. Traktorom natovarimo sve što je neophodno. A stoka je peške išla. Ovce i krave i to šta je bilo sve. To je sve peške išlo, da. Znači, bio je naseljen u Gnjilan. Smo bili, kupili neku staru kuću i pojatu i tako da imaju gde da smesti tu stoku. Ovo su zidine od naše... Ali nikad se niste pomerili malo dalje od ognjišta? Pa, uglavnom nikada. Nikada. Tu nam je, što kažu ovi naši ljudi, pupčana vrp presečena i tu ostajemo. Pa nemamo gde da idemo, što bi da idemo. Ovde je prelepo, meni bar lepo, ne znam. Tu je malo više tamo. Sad i ne radimo tako neke teške fizičke poslove, oko kuće, malo tamo vamo, sakupljanje šljive. Tako da se može. A i nismo već u godinama, treba da odmorimo malo.